Siklod damo po. Kilagyon ipampo ng anak po ng Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Panalangin laban king Omicron variant. O malugod ming igpa, king pamikatawan ng tao ng bugtong mong anak, ipaganaka mo kaya kami ing abera ko, ing kami magdili-dili, abera ko. Itiing pagmula ning kaya kami sika ng lubat tepangan, ing na kami dapat tumakot, abera ko. Ban pakayanan impusan mi kembye, lalo na king panahon kami pa may kapibangon king kabiyayan, pauli ning pandemyang dintang. Yeni, makaambang niya naman mikalat, imbayo ng lupang anting Omicron, abera ka. Karintaong alang sawang sasaw patlilingap, kareng miriritkan, lalo no, kareng kaya kaming frontliners, king pangkalusugan at aliwaming pamangailangan. Panamdaman ni sana, ing abera ka, king kooperasyon at pamakisan metong ding kiakaldan, lalo no king pamagbakuna, king pamanupad karing tuntunan, kaingatan, at biya pamanalangin. Adwan miti king lagyo ng Jesus, Diyos at subusal mi, kaya bemi. Amen. Virgen de los Remedios, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod. Kilagyo ni Pampo ning anak po ni Diyos Espiritu Santo. Amen. Maya po, sisilim kaya katamungan po. Biyernes, ika-4 na Domingo ning karaniwan na panahon, pagmasusyan tayo po, king kaya katamong banalamiso, pagkiabetala po, king kaya katang kapag masusyan, ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan ng Lito and Lori Sapanta, Nara Badoy, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan Dareng Makatuki, Jillian Bitina Likayan Buot, Grace de Guzman, Jonas Manarang, Ira Takdol king kayang 23rd birthday, Raquel David Yuson, John Miguel Kanda, Anthony Aren Samya, para king personal akayadwanan dareng makatuki, Camille Faye Kailaw, Justin Makabuhay, Rico Chona Malgapu, Vanessa J. Sagmit, Mark Stephen C., Carlos Daniel Santos Dungaw, Aris Ortiz, Emilio Jan Villanueva, Mary Abigail Cruz, Mark and Michelle Rivera, Agnes David and family, Hermie Robes, Bernie Baby Henson and family, Phil Janet Castro and family, Caridad Ocampo, Marinel Cabrera, Vic and Del David, Agnes Garcia and family, Eleanor Ventura, Arman and Mariette Nang, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida G. Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sara Gokwenko, para kinligtas a pamaglakbe ng Richard Galang and family, para king malagwang kapaldanan dareng makatuki, Janine Kanda, Generato Basilio, RC Samya, Mark Jason Balahadja, Caridad Ocampo, Marilyn Cuyugan Sahagon, Adrian Del Ian Alfonso, Natalie James, Michael Son Tiksay, Albert Songko, Lucia Siron Infante, Nina Jidel Tabamo and family, Restituto Garcia and family, Loretta de la Cruz Villegas, Suzette Reyes, Jocelyn David,
Rolinda Veray, Joanne Pamela Nang Sison, Luzon Ocampo, Vicente Hamoral, Louis Sibog and Family, Edel Umlas, Sonia Madlambayan Agabon, Cyril Blue Galvez, Zenaida Quiason, Nicole and Nelson Tamundong, Gloria Panlilio, Jennifer Manarang Canlas, Eller Vitug, Ernesto Dizon, ading hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalang hanggang kapainawan din kapatid tamong niyang unabi, Andrea Alaria de Guzman, Albert Sayag, Kinkayandet Anniversary, Norma de la Cruz, Maria Teresa Morales, Eduardo Copilo Jr., Jan Hamblen, Luciana Olalia, Godofredo Jesus and Nenita David, Soilo Seperina and Lourdes Cunanan, Annette and Antonio Sicat, Arnel and Peter David, Faustino Santa Maria Jr., Renato de Lara, Estaquio Junio, Monsignor Felicito Sison, Resi Pineda, Cynthia de Rosario, Asuncion Umlas, Elena Parico, Fe Coronel Isip, Felicito Calara, Maria Teresa Morales, Vicente and Eller Tamtangco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, Candelaria Galang, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Talakad tamo po at ikantay dalit na pamuklat. Kilagyoning igpam, paninganak, panimbanal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili yake kayungan, At kaya ka, maya antimorin. pasisilim po. Maya pasisilim po amo. Pagmasusyan tayong mumunang biyernes ning bulan ng Pebrero, ating kayatang makaparikil ang intensyon king sagradong puso ng Yesus. Kapatad, banta maging karapat dapat magmasusi kariting banal na misteryo, si siyantala rin kayatang pamikasala, ating kayatang pamagkulang. Tanggapan tamo yung kapatawaran ng Diyos, ngatangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karen sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. King Diyos sa may payang totoo pakaluluan nakatamot king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala naktangan sana kimbye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Isipan tala po rin kaya katamong intensyones, ganakan tala po rin kaya katang panalangin pingimisang iti. O Diyos sa ikpami, antabayanan mo ing sabla, king kabiasnan at lugot. Tanggapan mo sana reting kaya kaming panalangin yampang para king kaya kaming bansa.
baning king kabyasnan din kaya kaming pamamuntukan, at katapatan da rin kaya kaming memalen. Akamtan mi naman sana impamiyugnayan at ustisya, at mika alang likat tapanyulong at kapayapan. Iti adwan mi kapamilataning ginuming Kristo ng anak mo, mabibi at magari kambe mo king kametong aning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ning Amano. Pamamasang iba't king libro ng Sirach. Nung makananurang kakawani ing taba, karing ayining kapayapan. Makanyanyang mikalilwa i David, karing sablang palipin ing Israel. Mekyalong ya karing leon, balamu mo, bisero lang kambing, at karing oso, antimong biserong tupa, king kawan. Kanitang anak yapamong malati, enewari pete ing higanti, at siklungane ing balen, king karelang dine. Inyang ginamit ne ing meto nga batu, king tirador, ame karagsa, king sangila ng gulayat, pablasang minausya, king ginung kakatas-katasan, amin yesi kanan, king takde ng wanan, baning apate, ing metong amatapang agirero, at yatnane kanwan, ing keyang balayan. Inya kayara, pikakautangan lub, ing pangamate, ring laksang libu, at pinurire. Kabang pasalamat la king Ginu, inyang pitunganan de, king korona ning ligaya. Uling inutas no, ring kasalang, king kailitwanan. Linipul no ding Pilisteos, akeyang kasalang, at eno tinubu sagu, anggaman, king kasalukuyan. King sablang kararaptanan na, sasalang pasalamat, kambering dalit kapurian, king banal akakatas katasan. Binili na ing sablang gelingana, karingkeyang gamat, paulining lugod na, king keyang liglalang. Mibili yang alpa, king arapaning altar, banang lalong payumuan, ing pamagkanta, king karelang tigtigan. Siblina karing piestas, ing sadyarang kailangan, at karing kapag masusyan, ing solemnidad palamuti, at iti ing penibataning kapurian, para king banal ng lagyu, ning Ginu. Kapurian akakablas king santuario, madibat pa king mismong ganingaldo. Ing Ginu, inos na ing keyang kasalanan, at pinukne king dangal kapilan paman. Pigkalubaning metong asuging kasunduan, at metong amaligayang trono, King Israel. Ing Amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. In pong dalita pakibat, nuan niya ing Diyos akakong kaligtasan. Nuan niyo in Diyos akakong kaligtasan. Iting Diyos ding dapat na ganapla, ayasaan lang amano na. Ing Ginu kalasagya, karetang magsantong keya. Nuan niyo in Diyos akakong kaligtasan. Ingka kong Ginu mabiyeya, mipuriya ingka kong batong santungan. Ing Diyos at alapagligtas ko, yang puriyan.
Nuanyo in Diyos akakong kaligtasan. Inyabusal ding sablang bansa, Gino ikang kakong puryan, kaya kang lagyo, kakuyang dalitanan. Nuanyo in Diyos akakong kaligtasan. Mga ragul at agumpe, ingpigkalub na king kayang ari, papakita nane king manatiling lugod, ing kayang pinili, idabid at ding kayang palipi. Nuanyo in Diyos akakong kaligtasan, talakad tamo tuban parangalan ing mayap a balita. Nung yeni damdaman niya ing kayang siwala, eko sa magmasyas a puso. Ing Ginoo manatiliya kay kayungan, At keko antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keko o ginung. King panahon na ito, pablasang tutong mibantuging lagyo ng Jesus, miras kang Herodes ing balita tungkol kaya. Nga nang sasabi, Iwan Bautista asinubling mebye, iyang iyerap do reting makapagmula lang bage. At inamang may kasabi, iyay Elias, ngara naman deng aliwa pa, propeta yang kalupa daring propeta kanitang minunang panahon. Nga na namang Herodes, inya nga balita na ite, sinubli ang mebe iwan, na pepatabtab ko batal? I Herodes, iyang peparakap, at pepagapos, at pepasukol kang wan. Inutos na iti alang-alang kang Herodias, kingwa ng antimong asawa, bistaman bayone, kang Felipe, kapatid na. Nga nang maralas sinabing wan kang Herodes, labag king batas, ing pakyabayan ming asawa ning kapatid mo. Inya misimpanyang samang lub Herodes laban kang wan. At burineng paten dapat iya manakit iti uli ng Herodes. Tatakot ti Herodes kang wan, uling balo na king metong yang mayap at banalataw. Inya iningatane at ene milyaring nanumang balang. Buriyang makiramdam kang wan, bistaman mababalisaya pamisip king sasabyana. Kabang bandang tawli, may nagitsang pamikatagon Herodias. Miyari ti king inyang Herodes, king aldoning kayang kebaytan, kimbirano ring pigtawan, ding sablang mangata sa opisyales ng gobyerno, ding pamuntok daring ding militar, at ding marangal ning memalen ning Galilea. Linubiyang anak ng babaeng Herodias at tinerakya. Lubos lang may wili di Herodes ang boding kumbirado na. Inya nga na ningari king dalaga, adwan mo ka na ako nanumang burimo at ibiya ko keka. May laos na pang simpa king ibiya na kaya, ang yang kapit na ning kayang kayarian. Linwal yung dalaga at kitna ni mana, nanoy nga adwan ko, imbuntok ng Juan Bautista nga nang may kibatimana. May malagwayang migbalikin dalaga king harit nga na impong buriko ing ibiyeme ka na ako ngeni murin ing buntok ng Juan Bautista. Ibilin me king meto nga bandiyado nga nang sinabi. May sindakya muna no yung hari. Dapat ulining asumpan na king daramdaman da rin kayang kumbirado na atangyan ing inawad ning dalaga. Agad-agad nang inutos king metong agwardya king idilane kay ing buntok ng wan. Memintuya ing gwardya at tibtab de bataliwan ketang sukulan.
Binili niya king metong apandiyado, ing kayang buntok, at sakada binye king dalaga. Iti binyene kang imana, inya nga balitan daring alagad ng wan, king waring kayang bangke, at kitkot de. Kapatading may pabalita ni kayakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo nagpampo ng anak panibalan ng Espiritu. Amen. Yung nung makanano yung mete, nung ay makanano yung mibiebie. It is not how he died. It's how he lived. Ini pong linya nga ini, batsa kaya sine. Itang sine, yung title na The Last Samurai in 2004 by Tom Cruise and Ken Watanabe, a Japanese artist, Japanese actor. The story of The Last Samurai is the transition of the old military means of Japan from samurai using sword, transition towards using modern guns and cannons. He was a very young emperor. They have a very young emperor. May nagkatsa pong Amerikanong militar, turunong gumamit baril dengapon. But they were driving away the old samurai who are faithful the emperor. Pela kwanda no pureng paka-espada, binawal dala, may mundukla, they were living in the forest. And the guards with guns took over to secure the king and act as the military defense of Japan. And the American trainer, the American consultant, Tom Cruise, was kidnapped by the samurai. Bala na pong Tom Cruise, patenda na because he was captured by the samurai. But he was not harmed. In fact, he was given a house of a samurai he killed. And early morning, pantunan niya po ita leader dare samurai, Ken Watanabe. He was looking for the samurai leader. Hindi niya makita yung leader ng samurai. Ngayon pala, nasa templo, nagdarasal early in the morning. Maranon pa, mga dinit ang leader dening samurai. Kay ba't danita, aldoldo, kahit tuturudo rin anak, mag-exercise, maging masaya, tuturudo lang naman gumamit samurai. Mag-gardening yan naman, at inyang bonsai, itang samurai. And they were enjoying the gardens and the beautiful flowers in Japan. Kaya ba't po, ano kasaya? May kakaluguran. Ano kaya patao? But the emperor wanted to rescue the kidnapped American. So he organized a very big army of soldiers with guns and cannons, and they attacked the samurai. Ita pong gera, talagang it was very cinematic, very dramatic. May nga matelangan po, siyempre, nang laban mo. You were just holding a samurai, a sword. Then kalaban mo, makabaril la. May nga matelangan po, yung itang pekatauling leader, he was standing, dying, but honorable, and true to his mission. And he loves the emperor. And then, when the American was rescued, Tom Cruise, Nathan Algren, he was rescued, payaws na ng emperor, a very young emperor. Nga na po ng emperor kang Nathan, tapong American soldier. Abalita na makananin tanggera, madugo, dramatic. Makyosyoso yan nga na, tell me, how did he die? Kwento mo na mo kanako, makanano yung mete? And you know, the American soldier said, I will not tell you how he died. I will tell you how he lived. Kung kwento kaya ka nung makanano yung mete.
Ikwento ko kaya ka mga nano yang mi biye-biye. Ita mo po ang makipaglameta mo, makipaglibing. Hindi ko nga balitan mete. Ingkutang yu, nang ke matena? Pilan yang banwa? Nuya mete, ospitalo keng bale? Nano yung malyari ot mete yung makanyan? We talk about the point of reference is about the death itself. We should also talk about the life. Mayap yang tatayan. Malugod yang pengari. Magana kayang siping bale. Mapanyahop yang tao. You affirm the beautiful, the good in the person more than the death itself. Why am I saying this? Kasi po John the Baptist was beheaded. I could not even say, this is the good news. Maya pabalita. Tip-tap de battle, Juan Bautista. Ala namang maharap ka nito. O ba't papasyag tayo pa ini? Banwa-banwa. Aliwain kamatayan niyang maulago? I don't want to tell you how he died. I will proclaim to you how John the Baptist lived his life. John was beheaded, yes. There must be a number of prisoners beheaded during the times of Herod. Alaywawo naman ni Juan Bautista yung tip-top the battle kan panahon na ito. Why John's beheading was noted and written and read and proclaimed until today. It's not about the beheading. It's about the life, the message, the mission, the fullness of the life of John that we proclaim. Aluwain kamatayan ng Juan impapasyag tamo, in kayang making maya pabiye. He prepared for the way of the Lord. Si John ay pamandatang ning Ginoo. He preached repentance. Pisyag na yung pamagsisi. He baptized so many in the Jordan River. He served as the precursor of our Savior. He preached and served the Lord with passion, with dedication, even with humility. Kuman karapat dapat kalag king kayang sandalyas. He must increase and I must decrease. Ita yung maging wanang biyan ng Juan Bautista. Ita yung kayakatang papasyag. Aliwain kayang kamatayan. Bisa ko, tali, taman, balang metong kayakatamo mateya. Sigurado ito. Alam pa magkamali. Mapalyaring ating mate kayakatamo, cancer. Mapalyaring ating mate, heart attack. O nanumang sakit, kaya diabetes, o nanu pa, bato. Pero tapos sabihan yung nanu kaya matetang. Kabang ating tang oras, pisabihan tamo yung mayap tang biye. Kutang ko po, on the other hand, we do not talk about the death of Herod. We do not talk about the death of Herodias. Those leading men and the officers of Galilee, the guests in the birthday party of Herod. O tetala mo pisabihan kamatayan, nalaluman. Because nobody took note of how they died. Maybe because they did not live a noteworthy life. Anya siguro talapis sabihan kamatayan kasi man maging mayap apamibiye-biye. Baliyo po, impangapako ng Jesus, kayang kamatayan. This is not only unique for Jesus. Aliwa mo naman Jesus, may pako keng krus. Aliwa mo rin ang adwang kayabe ng manako. During the times of Romans, even before him, as far as Alexander the Great and even the Assyrians, crucifixion, yung pamamako king krus, was a horrifying, most painful punishment by torturing, by slow death for the public to witness. Crucifixion was intended to be a gruesome spectacle, the most painful and humiliating death imaginable. It was used to punish slaves, pirates, enemies of the state. Kanida po yung pamamako keng krus, ala yung pamiluwa keng panauntang yan yung electric chair. O kaya itang panahon ng Jose Rizal, itang firing squad. Kanita po, mas grabe, pako da ka keng krus. At dakal na rin mambate keng pangapako ng krus. Jesus was crucified. And there were so many who died out of crucifixion during the times of Jesus, before him and after him. Crucifixion was a regular means of punishment to those who violated the laws of their times. But the death of Jesus on the cross
was not meaningful in itself or was highlighted not by his death but by his life. Bali po't makaulagan niya yung krusay ni kaya katamo, ulin kamatayan ng Kristo. Nung mga nano yang mi biye i Kristo para kay katamo. His words, his teachings, his love changed the history of humanity towards our faith to the saving, forgiving, and caring God. Sa naging buhay ni Kristo, sa kanyang mga turo at aral, sa kanyang naging halimbawa, ang ating pagpapahulaga sa ating pagkatao, sa ating kapwa, at ang ating pagmamahal sa Diyos ay nag-iba. And that makes this cross itself meaningful. Is there such a thing as meaningful death? Question. Mayroon bang makahulugan na kamatayan? Atin niyang kabaldugan ng kamatayan? Nagiging makahulugan ng kamatayan dahil lamang tayo ay nabubuhay na makahulugan. Death becomes meaningful only when we live a meaningful life. Tapos sa sayangan ng biyata mo, kabang masikanta mo titang oras. Gawan tang makabaldugan, makasaysayan, makahulugan, maulaga, nung datang mang panahon at datang mo rin, ing mateta mo, pati kamatayan tamo, maging makapaldugan at maulaga. Atin pong metong bala mo ausandang cartoons character la po dang Friends of Peanut na Charlie Brown, Bobo Snoopy. Misasabi la po. Nga na pong Charlie Brown kang Snoopy. We live only once, Snoopy. Misan tamo mabibiye. We only live once. Sabi ng Snoopy, tangaso, Meki, but wrong, you're wrong. No. You did not live once. You die once. And we live every day. Eka mabibiyay misanan mo. Kento to, mateka misanan mo. Pero aldoldo, mabibiyeta mo. Gamitan taming kaya katamong aldoldo ang maging magrasya at maya para kay katangan. It is not how we die. It is how we live. Kilagyoning igpampo ng anak, po ng Banal Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Kapatid, manalangin tamo king Diyos, ing mayakit ng panyatang at kapayapan king harapan tamo. Aduan tamo kaya ing sablata ang pamangailangan at nga tapong makibat ka ring balang intensyon, Ginu, papanatilyan mo kayong tapat king pagawa mo kaya kami. Itangan po. Gino, papanatilyan mo kayong tapat, king pagawa mo kaya kami. Gino, atika king kaya kang yato. Ibuklat mo saring matami, baming akit ing sala at ding tandaning kaya kang pangaatsu, king balang pisamban at lahi, king balang uri at edad. Manalangin ta king Gino. Gino, papanatilyan mo kayong tapat king pagawa mo kaya kami. Gino, kaluguran mo ring kalulu, ring may na, pati na ring mangailangan. Ituro mo king tuki kaya ka, manalangin ta king Gino. Gino, papanatilyan mo kayong tapat king pagawa mo kaya kami. O Ginoong kakatas-katasan, ipakit me insulu mo karing kainakan, amasikan at mayap apilubluban. Ipakit me karing obispo at presidente, at gawan mo ngang masigasig mong apostol, manalangin ta king Gino. Gino, papanatilyan mo kayong tapat king pagawa mo kaya kami. O banal o Gino, aldo ating taong mamamate, king kiatwan, sakit, danup, o karing tampalasan danggamat ding karelang kapatad, matula mo sanang tanggapan ding alang-anggamong sala at kapayapan, manalangin ta king Gino. Gino, papanatilyan mo kayong tapat king pagawa mo kaya kami. Ngeni po, adwan tamong sarili tamong kapagnasan. O ginuning banwa, daram laki ka, ring malu kaming pamangailangan at panalangin.
Manali kami, padalisayan mo sana rin puso mi kapamalatan ng Kristo ang Ginumi. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Manalangin kayo kapatad, bandating kayatang daon matanggal parapan Diyos, sigpang mayupayang tuto. Tanggapane sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O paming migdalang, ganakan mi Kristong kaya kanganak at kaya kaming kapayapan, milakosaning sa maming lub, kapamalataning kayang daya at kapatawaran. Uling kaluguran mo ring sablang tao, balikdan mo kami king kaya kang pakalulo. Ipawi mo ing karahasan kaya kami, at kapamalatanan ing pamidaon, ibalik mo ing katahimikan at kapayapan. Itiaduan me kapamalatanan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka Yat antimurin. nayo reng puso yo. Makayat nga no, king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos aginutamo. Iting karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan dakang parati numan ka rin. O igpa, Diyos nga langangat lubos mayupaya, kapamalatan ng Kristong Ginumi. Kaya mibayong sablang bage, at dininan mo kaya ngandake king kaganapana. Bistaman Diyos ya, linubas na yung kayang sarili, king kaligayan, at kapamalatan ng daya ng mibubu king krus, inatad na yung kapayapan at kaligtasan king tao. Ulinita, mi parangalan niya babo na ning kayang lelangan, at meging pagmulanan ning biye alanganga karing sablang susuyo kaya. Inya kang beda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi kaya kang ligayalan makyabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay ka pinbanal o igpa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana nating ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami marial ng katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat sa keka. Piraso na at binyene karingkayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itiing kanakong katawan, amidaon, para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kingwaning kalis.
pasibayang pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang ti panamibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao ban kanita, ipatawanan la rin kasalanan. Daptan niyo ite, bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. I Cristo meteo, I Cristo mebieyo, I Cristo mabieyo at datangya po. Inyang yeni gaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapyan ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyaran mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kami sanang may sulusulo king ataw na daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal espiritu. Ganakan me o igpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari at hanggang malugod na susuyo, sasaw, king kay kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kay king kay kaming parokya, ning Banal na Cruz. Ganakan mula naman ning kapatad ming pepaynaon at manay-nayang subling miye, ading sablang mayang o abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos. San Jose kayang esposo, kaya bedaring apostol at santo, at inupat king malmong kaburian, king kakabanin panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ni Yesu Kristo, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mahusta mo king Josig pa, king panalangin, pikalub at tiro ng Yesus kaya katangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupan ni kaya kang pakalulu parati ang miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayupayan, at iligaya manggaman king O alang-ando. ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka, antimurin. Pasyag tapo, pakitamo, may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kayo. Peace be with you. Kapayapan po kayo nga. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yatu, pakalulwan mo kami.
Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yato, pakalulwan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yato, ibiyam mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ning Diyos, nyo Jesus, sa milalako, king kasalanan na ning yato, nuan laring mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, ay ako matampang tanggap kaya ko, dapot, yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ay espiritual pa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit kin sablang bagi, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, pauli na ningenin pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umya ka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at ka rin, at pakisan metong ken lubusan in sarili ko kaya ka. E mo sana ipahintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Katawa na. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Oy pa, ampatan mo ing danop mi kapamalataning tinape, ababiem sikanan king meto ketawan. Saupan mo kaming lumupig, karinggera at karahasan, at mitatag kaya kang batas ning lugod at katuliran. Itiaduan mi kapamalatanang Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan. At kaya ka, antemori. Bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong familia at kaluguran. Kilagyo na ningig pa, poring anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Ing kaya katang misa midaone, umetang biyaya ning bietamo aldoldo, mayap at tutukyan ning kaburian ning Diyos. Salamat, King Diyos.